Hayibo usuke Swaziland? Ngimswati. Yemama mina mbamba. Ngimswati mbamba. Kude futhi lokude. Sisicela ungitshela ukuthi uzokwenzani workshop namhlanje. Hayi siswami namhlanje workshop sibikwe ngikuthi Vukani. Lo logcoke amanikiniki nje. So uyalonja la so usicelile njengamanye ama-artists sitomeseke, sitompromote. Alright. Ungathini ke ngabantu abagcwele workshop namhlanje ukuze uzokweseka nina amaciko ase-KZN ngisho njalo? Hayi yabona ngebantu labagcwele la i-workshop nje ngibonga kakhulu because wabo baningi ngisho nje ukhombisa luthando ukuthi kuma-artist la khona nakuye Vukani ukuthi bani bayamsupporta konke la kwendawo bambukile futhi. So lindela wena ukuthi uperforme ingoma yakhe stage. Isitofu samalahle. Alright. Isitofu samalahle. Okay, ngicela ungitshele-ke nge-outfit yakho yanamhlanje. Representa kusukela Vukani because ungumuntu lobuye agcoke amanikiniki. Most of the time ethi uyaperforma ugcoka wona so. Naye kupost ubhalile la ngendazi ukuthi outfit manikiniki. Amanikiniki.